Uqhwaga bakho isiqhwaga kwabakwaziyo. Kulabo abangakwazi kuyofuneka ubenze uqhwaga ukuze ngokuphatha umsana uNkulunkulu ngesikhundla ayike into yaphatha njengesikhundla. Ubona isikhundla sikwazi ukuhlala bakhumbuza abantu. Nje ungaphakama nje. Njoba nginamshumayeli nje. Waphakama nje. Njoba ngumshumayeli nje. Njalo makhosikazi njengoba ngivale isithiyane ngumkhokheli. Njalo mawuphakama sikhumbuza ukuthi ubani. Sinjalo ke isikhundla sinempakamo. Isikhundla siyabulala ngisho ukubulala isikhundla. Sokuthakathisa isikhundla ngoba nje ubulapha nje umshumayeli unempakamo ubuka nabo abavangeli ufuna ukufika mangcono ngimnqume la ngoba asho ukuthi kuzoba yilo mangamanga yimi ngcono ngimsheshise lona isikhundla ke leso sinempakamo isikhundla siyawubulala umsebenzi ngisho efamini uma uphethe umsebenzi ngesikhundla bazokushaba abasebenzi mfana wami uyophuma ngesango umkhiqizo yoshona phansi. Okutelakela abasebenzi sebethi ikampani asikwazi ke phela uhlala nawe ngifuna umkhiqizo thina ngoba wena baphethe ngesikhundla abantu abakhumbuza. Siyakwazi nje ukuthi umshumayeli umbangeli umfundisi usikhumbuzelani. Siyakubona ukuthi awuphethe ngesikhundla kodwa umsebenzi isikhundla sithobekile sinempakamo sincaka basikhipha ngisho umphefumulo isikhundla kodwa umsebenzi kaNkulunkulu masingawuphatha ngogcobo. Hey ugcobo luhle man ugcobo lule siyahlonipha luthobekile lungcwele ugcobo sike sawabona amadoda thina angisho nasawabona manje. Sesabona thina amadoda sesabona umfundisi omadlala abalalizwa ngithi amadoda ayiphethe umsebenzi ngogcobo engafuni ngisho umhlangano ebuhleni ozokhuluma indaba ikutshela ukuthi hayi hamba kulapha kodwa lamacala mina ngagoda ukuthandaza. Sambona sezingane phela umfundisi omadlala sasithi thina hawu lo baba ufana noJesu sisho njalo sezingane. Abantu befikile 1984 think ngangenzela ukuthi uGreat Bani manje noma Great 9 nangazi kuzobusisa lapha ngumshumayeli khona. Mfundisi Madlala eshaya iphusha mfethu wabopha ifindi inwele ngapha elibo nambona ebophile inwele lapha begida lapha kuzobusisa ikhumbula ke sithi nabafana hello baba ajole ukubona ithome phela ezincwadini lezi zoJesu namadoda sithi baba wathi uJesu lo usho njalo ufundisa uplatshe ebhayi efike ebuhleni efikile selimbambile uholo kaMahilela indodana yakhe ingahambi ingakhulumi uAbraham eshumayela ngaAbraham esefikile uthi waqhamuka umfundisi uMadlala wathi wow waguqa phansi usiplatshe wathi hawu usefikile wathi nje umfundisi uMadlala hayi akabisuye uzoyibona uqondisha ngegwego la yenza njena isho umfundisi uplatshe wena awungekusho dobongo ozobunithenga inkunzi mfana share uthi awuzoyibona lokho msivuli sebemamatheka nomgomo uphela ukuthi uyisiqhwaga kwakwaXabanini insizwa